Hello gagayam na imbag ka naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdengeg dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti kabarbaro manan nga episode wano pa kasaritaan. Kat manipud man ka ni Kabsat Inso tintay i-drama. Ngam sakbay na makablaawa mampay ni Wilson Pamitan, Esther Asis tita Malaysia, kanay Gina Silvio. Kastimanti ko na ni Kabsat Inso. Dear manang biyanang, may isa akabalo kat awan anak mi itipim mo sa yan nga asawa. At da papaabanga ka boarding house, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag ko. Ti pagtarayan ti istorya, kat kadagiti nagbalin a borders ko, a napipintas a babbalasang. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid a papaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, amari ko reng. Kasla na sa una ide nga dadwa kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, mare, tagsapsapol di kapsat ko. Sige, mare. Ngam no adawayam, mapantaki ide jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni mare ko reng, kabagis. Wan pare, tay lalaki a kapsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili, katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay, tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, kurang? Ni sinyaw nga artag? Ah, wan, ngam saanan nga artak ita, tanagbalbali wan. Manipod nagsakit, insardeng nantibisyon nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saan na nangasawa? Saanan? Takdiran na siguron ati agbaba aklatan. Andamot ka di bakante ado akwarto Alaan na, di may sa akwartaw. Basta jak kayat ti artag ngagbalay na burdar. Kan jak kayat ti bisita a burdar, ta maringringak. Jak kayat ni naariwawa. Wen, inso, ibagak to day takon kwa na. Di, adapay may sa asilid apakante pa nga minsaw. Wala manang. Ang sigurado ang maalan tumot la dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wana, napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta adda dito ilay. Ado, tagsapol iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal mo gayam ti pakay ranudam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kaslaka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala, pudno na ita anak ko na inso. Tao po! Tao po! Nay, kada tao. Sino nga talay ta? Nagpintasang a babae. Nagsiksay. Anya na jay adeng? Mabalintang daman, tata? Ay, uwan. Anya ka di day jay adeng? Dito nga mintiin to dudang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may katay pakitak ti bakante asilig. May salaangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. No, kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Yan lang araw. O may katakitam ti bakante asilig adeng. Na mga rabi ading ema. Nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti si daem. Nagado ngamin tilinutaw. Kat sayang no jak maibaws. Ala, agyaman ak nga rod, tata. Wan kayam adeng. Madamag kumanlaeng. Manuktawan maun. 22, tata. At naka din nobyom. Ha? Ay, awan pa'y. Ay, may mayat mo't lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha?
Problema lang, ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka lang ading. Manmanon tinapod no alalaki ita. Mabilbilang laangan. Ano, awan sapay kid din Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain, dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Alamon to'y ipadigok asida adeng, tapno makapangan kan. Ada ka di inapoy mau, tanu awan inak mangalatay kan ka. Ay, saanan, tata? Nagluto akitiin na po eh. Enso, ayaw mau, umayaman. Ada di kusina manan. Umay ka dito, tanay, diyak mapanawan tayo lutlutwag. Nay, nagsapa ka mo tin ngaglutluto ka ba, guys? Nanananan, nagadu matalutlutwa masida mau. May bus mo na ita. Linayo na kun tapno mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam ida iti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto Ay kamayata nga raud. Ngam kita mata amangan wagramda. Amangan no masadot dan ngagluto no kanayon nga ikam ida iti si Danda. Saan? Maday tagim imot manang. No dalaki day, apay kid din ajak mangiranaw. Awa na, ngam, aguray ka. Taga-ano jay napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapaw ulit pagabangan na. Anya trabaho na ngay. Pagtagilakwan mo titi silsilpon jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito ide. Wala. Mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anyag kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata. No ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mau. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka, adeng. Ewan, already ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No korsonadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di ti balay ka. Sigurado ka? Wan, o niya, kayat nak, adeng. Agkatunan na. Sayang ti libre nga ahabang ko. Ha? Oo, diyak lang pagaraw. Adamot gayang pa naggustom kanyak, Emma. Ano, kaslak lang tumay tayab, iti nakaro aragsak ka. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't Agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan da iti tunggal maysa. Nay, anyat kukuam niti abay tiri daw ni Emma, sikati na. Ha? Ay kut, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo apagpaanginan, dito'y pa'y bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaw na ti tugaw ditaw. Ha? Ay kut, sigud mait nga datugaw ditaw, apag istambayan mi aborders mau. Yakar kong na tatugaw. Alala, tumatdir ka. Dahil batog tiri daw ti silid mau, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagkatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Tayla paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na aya aborder na. Ada, tay napintas abalasang aborder na.
Ang nusak alakayan, kan tayo abambakit a border na, di na pagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakarkalangan iti pag naadan, Emma. Umay ka ni silid ka. Uray ta nalawa di silid ka. Ay, saan Anyalat sa undag iti tataon nga eh. Ikat niya kuma. Sana bali at agayan ayat tamut tayo. Diyak kaya't amaamuan da inso. Sigurado a panunutan da arupat kwartaak. Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang dakadata. Tinapatag akin inayat ta. Basta dito yaklat ta kwarto kon inso. Ilimot ta pala ang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta anya. Ibain naksamat ano biyam. Saan nakasta? Maawatan na kumamot inso. Diyak ngamin kayat apagpiestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kayat ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, ada nobya ka. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? Adan to napintas nga ipagmaumanang. Ikasar kun to na jay. Hanggang saan pa nga ita? Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre ore lakayan ko ikabsat mao. Napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Kat pagabangan pa'y. Saan na? Limbren ti abang na. Tanobyak kat nga ruday. Ang amnay, di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga ado manan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Ado nga men tinaapal at tao. Nakman, umayak man. Tao po. Nay, ada tao. Ha? Nagpintas mo't a babae. Sino ka tatay ta? Anya day jay adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, wala adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napundumot tayo. Kwa gayam. Pumanaw gayam tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una. Sige. I-reserve ko para kin ka. Kan ibatim ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lakta, aday. Apay nga, papanawan na kon insaw. Agbaybayan akmat iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpalyang agbaybayan. Irinobit ko nga may, hindi kwarto nga ayan mau, tinaw. Palawaag. Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate ti kwartaw nga abangam, ta akin ikit na jay. Anyan. Ikanak nga ron, iti makabulan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabali pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan, di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapo lang mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na pa-renovate. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Uwan nga ron, sapay nagrigat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakita kapapaabangan na ni Takaruba, nagninamag. Apartment ngamin. Ay talaga anang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaid ka pa ila ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman ako na ay kabagis.
Manungay ti abang ko dito tata. Eh, nalakalaeng. Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga agaw, awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak? Balo. Kakasta lang, tiyaw awata nga agabang iti balay ka. Ah, kasta ka di? Ay, single akpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23 tata. Ubing kapay talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant tata. Kasta ya. Alaga raw. Panawan kan dito. Tapno may simpamon na iti gamit mawan. Un tata. Ay wag. Anya tayo tinagan mau. Carol tata. San lagayam arupam tinapintas. Pati pa tinagan mau. Sige. Panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minaysa anak. Kunara nga iparinobet na di balay na. Isa pinapanaw nak. Yung saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaun na sa bani a border. Ay, wan garud Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen da ja border na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang daday. Ha? Tilay bagbagam matinong. Kadagpay sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanin na. Anya? Ay awan matkit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabahon inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Aywan gaya man ya. Antoy, Emma. Good for 1 week later, wan? Ay, agyaman nak inso ha. Aywan, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije silid ko. Lukatam tulatan je silid ko. Jak masangot aglaba. Iso alaba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata. Day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidain. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaim. Kan uray inlapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ha? Ala. Kababain mo tata. Ay, di kagbabain. Talaga kastoy ka na para burak ka iti border ka Agyaman nak marud ano kasta tata. Amam ading, nagpintas ka man talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata, mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amam Carol, no kaya tinak, di mon problemain ti pagabang mo. Ha? Anyat kaya Diyos sa wan tata? Agayatak nga minken ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikreto talaan. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mau. Lakayak kat nga ruday. Kwa. Una. Sige. Sikati makaamo tata. Basta sekreto tangarod tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silid ti may sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Awan. Nagsarsarita kami laeng manang.
Nay, kita mga kabagis, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo? Amangan no pati tay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo? Ha? Ay, saan ba ta? Ita niya agapaw. Lagi dyan kalaslas bangan na tinobya, manang. Ha? Kaya't mo asawan, dua da anubyam? Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga ron kanyak. Aniya! Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita bambanag. Diya ka mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan dakmat na nagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam, kabagis. Ay, apay nga kasta, nubya mat amin a border mound. May salang nga, di mo paggigidanan nida, tamangan numadaksan ka. Saan? Anya ko mati pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida amanang. Manang, umutang man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa, tinubyam. Pagabangam ngamin ida, tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangak. Adayamot kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak daw nagbayad di balo a border ka. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Ne, Emma, Carol, apay nga. Pastrakanda kami tagririn ni so tayo inso. Ha? Awanan ka itibain inso. Ulbud ka alak-lakayan. Alat ibagbagayo adwa. Ala, sumra kayo man pa. Ta amang ano na makakita kan makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Ikaw, sardingan dak man kabilay. Agruam kayo na. Apay-api naggidanda kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumumbat ka. Ano ko, nanay. Kunam asyak lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kuha. Asino talaga ti ay ayatem kada kami. Asino ti Pilyam, inso. Jack wano ni Carol. Kuha. Tangay ni Emma ti imo na anobyak. Isurti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma. Luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan. Diyan makagas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarudan, Carol. Si Katipilya. Di mo nga ron pandagan titingad ko. Apay ngay, katsak mo ti mo na pinili, minso. Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Anay ka, anay. Napusin sa singipan ka. Hapi-hapi nasubsuban nakbat sa Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak ti Pilyam, minso. Siyak ti Pilyam, wano ni Carol. Awanan sa pilyag ka na kayo. Pumanaw kayo na sa balay ka. Kalpasan ti amin. Kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw kada kami. Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang. Taidarum ka iti rape. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito, inso. Ibagak aginundawayan nak. Anya? Diya ka mo ngam naturadak mat ti kunak ngam no apay kinabutan ko dagiti dua a borders ko iti daydagon daway. Awan nga rod tinaramidak, isa nagnadalatan iti balay ko iti libre. Ngam iti nakiasawa dan pimanaw damatlaan kat kalpasan day dia pasamak na amiris ko ti bidot ko, ti panagdarasudos ko. Ngam kit di nagadalak day dia pagtang kat jakon inulit ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, inso. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.
Nabali man na nakapadasan ti may sakab sa ating kay mga ganita dito drama ama ng biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Mylene Aguilar, Geraldine Bautista, ken ni Marita Coccia, dito San Quintin, Pangasinan. Manipod kani kab sa tesisan na pudnanagan ti may patangatang ita ang drama akapadasan. Kastiti ko nana, dear man ang biyanang, nalakaak nga gungunget, nang runa no damang takaw iti mulak. Aday di pasama kajak malipatan, kat ada pa kay naigan na iti padak abakat akarubak. Kat day tangarod ti pagtarayan ti istorya, rugyak ti agsalaysay. Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito paraangan nyo? Nagpigsa ti busis yo, mangagaging kay di kalsada. Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mutam mo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kiti atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at da masapul na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga agkaradawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay na dayta ka manen dyan na. Kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayon iti pangaldawan nyo tando ti linutok itay. Ay apag iso nga rod, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mawasak man di tabalay ni nanang, nanaloleng. Umanungat manan. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga tinukol na. Anya ngay, nakangaglakag nga rudan ka ni nanang mau. Ay, anda nga imimot ni nanang ko nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin abunga timula na. Ngamsaan mo nga ron, nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak nana. Sumana o, mangag amin ti karuba. Ay ni, agmay sa kayon sa manan ita nana. Pimanaw manan dyan anak yo? Wana bala siyang kaw, ta nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit, anusan nyo manan at agmay sa nana. Wana bala siyang kaw. Nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabaling kang damag apo. Nay, apay, asino kayo? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalang na damoy ang mabalin na maabangan. Uray italang rabi. Nadadailan kami ngamin itilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang, wano anya. Saan kami akas tanana? Kas makita yung mat, kadwak pa ito'y ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyaman ak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amangan nubaro ang modos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y paymot tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasay no kayat dati agbiro kay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Man manutilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sa pa ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pa'y la dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y. Taada ijay syudad yan ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumuha balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ana, agyaman kami, nana. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit niya, tanda pakiturugan may nana.
Ay na, masyanak ngamin dita ubam nga ubeng. Madlawan na bannog iti biyahe. Mala, ayabam di asawam ijarwar. Sapay masikog sa. Kaslasan mo't ang matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko na? Tagalog tiyam muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodon. Kat ipagpabalayo latan. Paspasin siya kayon Agyaman kami na. Sana bali, tano matarimaan tayo lugar may. Pumanaw kami matlaang. Andan samot sa nga ili ni Nana Luleng, nanang. Nalabasa kita Jak mo may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak dita arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano itilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Wo, nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon ngay, numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong ditabalay na kapakanan na. Kurang na lampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunambatlan bak nang mata kundi tulong. Angam kasla nasing pagmadagili sa nga ili na nanang. Nag-isam damot itay limaba sa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaang. Agyaman kami na ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami ni Tibalayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa daw kunada nga road. Nagsayat kayo na. Aywan, awatan nyo rito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery nga imbatiyaw. Alan na, awatan nyo kuman. Di kaya babain. Intun sumarong karak tumaren. Kita no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya agtudo. Agtagtag gayam ti bubong yaw na. Ay, wan nga rod Mamin apulatak nga maikat mo lata. Kansa na balit damot timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alangaron na, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di kala nagpanpanunutan loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay-maysa ka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag ko nagbayad da mag... Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan nga ipilit damat. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten nang yawat iti limagasot. Madlaw ngamin ako ripot dagijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da nga impilit damat. Trismel? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat nga impilit damat. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay ko matinakiturugan da. Adda ko matrismil ko. Ne, apayan. Adamot ti agsangput alan landok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarima ang tabalay ta. Agam, kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay nanang. Sino nga tati nagpabunag iti materyales di tabalay daluleng? Malagip yun jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagi jay atat tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damag gayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinegosyo da. Kunak ano mang limlimo dalaang. Ngambak nang damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laang akat siya kumatinang pasangbay kadakwada.
Ngam, anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumaruno ang mukton. Ay, sayang talaga. No siya kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama ko man ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ang disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga min ida. Ngam kitday, saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada? Nga magpilit damo nga min namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, asino nga tati tataulan ti aso? Ay, kita man itatawa. Asino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalang kiyaw damot. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslala nga dati baknang. Amangan no da ito'y matantigun daway ko ang matulungan. Tiyam mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asit gak man ita. Anya ka diti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kapsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kabsa. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso dalakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. What? Agberbirok kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakla na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot ngamin ti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papananyo ako nayo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliwliwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makinagos ni tabalayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atang. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kabsat. Awan kaduam intoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Adda iti adayo dya may isang anak ko. Kat demot may isa, inasawa mo lati taga dito. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga rod bukod da na balay. Nanay, nagadumot ti appliances mo. Ngam tidaduma saan mat amaus-usar. Ngam brand new amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, tagi na naak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran nyo. Aywan kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Ne,
Nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Alang aron, inka ginanan kapsat. Pasensya ka ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Jack amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo tamo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put iji parbangon. Jack ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita kajay pick up alugan anapan ijay. Ha? Kasta aya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi agriingak. Awam madtantay lugan na nakaparada iji paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagijay sa nga ili na. Sinukon siguro dayjay alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagijay asa nga ili na. Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak ang nakaring. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay ay, bumangonak man lang. Ay, wan, nagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Nangipanan nyo ka nagiti appliances yun diti balay yung ay. Nangikabilan nyo dyan nagina-avace yun. Kantay dakla TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mo't kinot ko ti dagi chay. Ayan dagitay bisitak. Nakita am. Bisita! Awan mo nasang putak dito balay yun. Anya? Awan mo't tindagitay bagda dito Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talanga damot tibak nang. Anyat amok ngay, no iso damot ti makatulong kanyak. Kat papintasan damot to'y balay ko. No subalitan dati intulong ko kadakwada. Anya? Ngamne, awan damot taan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak kariing. For the first time anak ka Ala, amangan mo't no daing paangot da kayo. Iso na imas titurog yo. Anya. Ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ne. Ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante nga ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina jay relo. Tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor kano iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo no anya pa dagiti mapukpukaw. Tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kaon. Sapay kunak nga ipatawid ko ken kaday jay. Pakalaglagi pak dayjay iti panagabrod ko iti. Ken dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan moten. Ay nagninamot laang dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay kat inalada siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa iti dadumaan na pukaw. Taintay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato ken tasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sama amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, ken juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay, tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo, nanang. Nagpaturog kayo ngamin dito balayo iti saan yung nga maam mo. Kanay baga ni Nana Luling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga da paangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo.
Mas daawak nga rood tanarida makmet. Basit la karasakas no kwa kat makariing nga katagos. O sige, intay nga rod ag-reportan nanang. Mariti siya'y, nadamag ko tinapasamak ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod loleng. Ay, saan mo tamaray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot amak nang amasa nga ilik. Kitpatsyak amatulungan daktumot. Naimbag nga orasyon, nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti luling pilaryo. Agrupro pamot abak nang daytoy. Di alas. Kan nagpintas ti bag na. Nagdadakkel ti aritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda ngamin papaitad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo tun, di balayin. Imayak idin, ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siyak laangan tan kita umato'y balay ko Saan presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpensyon. Ado pa'y katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtidam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y lamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan Ayan nga itay ko nam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagitoy man Hindi. Resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita korta. Impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apayan. May kabakit. Ay, di na bakalan pangasira. Ay, agyaman nak. Naisublin ijay mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day chay Loleng. Wen, adda pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas daawak nga ron tay may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito yung ay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaang, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga may ditaw Anya, dandaninak pinatay da dya ka anakam. Kunakla no agpay suabak nang agbalamag kayam. Kastaw na abutan ko iti daydagundaway, tati amok kanibusan akon. Naimbaglakit din tada ng tulong kanya. Manipod iti jakon nagawat itisan ko nga ama mo a tao, kat inwaksik matan iti panunot ko agin tutulong, tapno matulungan dakmat. May mayat gayam ti tumulong as ipupuso, kat di kaaguray iti kasukat na. Alakastan, tigayam mo, Tessie. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyanan! Ipapaay ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Ititonggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga oras yu amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kinikab sa trita, saan napod na nagantintay patangatangay drama ita.
Ngam sakbay na makablaawa mampay ni Dio Alan Karting dita Hong Kong kastamutan kadati na kabutahe Irish Pasqua from Zeni kabutahe. Kastimanti ko na ni Kabsat Rita. Dear manang biyanang, imbak bakit ko tiki naman nangimon ko. Taamin nga ex nila kay ko kagurgurak tapagim imunak ida. Nga uray na bayagan na nagsinada iti asawa. Nga uray na bayagan na napasamak dayta. Jack man amutan na singput mo ti asawak. Ngam no apay nga agapon lat na ni imon kanya. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, Ante Berta. Ni nanarita mo't jay limabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin, kat sigud mo't ang nakaisam alumabas day jay no kwa. Saan ay best friend kayo, ante? Idi ngam ita sanang. Linaksid kon agayem dayjay. Ni, apay nga, ante? Nabayagan adi kam agpinpin nansin iti daytarita. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka mga ngamin anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, Ay na, noan yaman ti diyo pag kinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, ante. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay din. Ay na atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji arita Ang mga numatayad agos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung maibagat ti kasta, ante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apay kasta tila nga masimbang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburag pa lang ti darakang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko idi kalman aya. Ket naggapu akmat iji bangkag. Idi kwan, napanak nagsakati ti kanan ng iti kalding ta. Idi kwan, nagsakdo ak iti pagdigos maw. Awan ba't malagip ko abasol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa lang, idi. Idi panawan nga inararam mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayunay kamutin bakit? Dekadan tinapalabas, manipod ide. Kanya kumano dikadan. Iso siguro asana nakiasasawa ni Berta. Iso ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalab-labi demag. Bakit kinlakaitan maalampay laeng matiagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpacharming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko iji bangkag. Imbag ko maano matrabaho amin lagi jay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pa lang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka, basta di kan rumrumwar. Aga patan utub ngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagudwat kilo akarne ti baboy, Mila. Nay, si Kamo gayam data gudo. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tay gatagam. Kagudwat kilo akarne ti baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itaman pa ya si katimay gimatang dito tersinak. Siguro te apo ko yung kandirito ti ibabaon yung nga umay gumatang nga. Anda ngamin ni bakit ko iji bangkag. Ket adamot klase tay apo kaok. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko iji bangkag. Nay, apa yun ngay? Isutag trabaho ije bangkag. Si kakumaata si katilalaki gudo. Kastamot ti kayat na. Bayam di taa. Ay sos, anday tamod to ni baka mo. Alamon ti ginatang mo tagawid kan gudo. Ha? Unay kamatan ko daw. Iso mo lagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya tinay Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na ang mga nawang pa'y planong nga gawid. Gimatang aklaeng. Sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudan iti day Berta. Insublat mo ma di sa balimanan nga ex mo. Manan. Huh? Ayunay kamutan. Awan lat di mo malaglakip.
Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pa manan tinapalabas ako nak. Di kan mapan gumatgatang inton sumarunaw. Kadwag ton tagpalengke ijay ilay, tapno di kan romromwar. Anya laengen nga iti aramidak bakit. Kag panunot ka mo tayo, ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag patpatcharming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wan, mangpalengke akiti pang dua alawas nga bastuta, tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda napanunod ko apag kwartaan nga ure adda aklang diti balay. Napanunod ko ti ag negosyo bakit? Mapalin ko apag kwartaan, uray adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day ni tatang day ta. Nalang around, ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula dita sa angot ti balay. Tapno mo dagiti tattao nga agdadait kay iti sapatos. Kas kada sandal amalaglag kab ti swelas na. Alang araw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdahit iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdahit iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawat akon! Isumulagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatambo mon kaanakan. Maawawatam kumalatan. No kasjay adi pumampansin. Insecure nga minday jay ababae. Alam mo, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, auntie. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan uray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Iso nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Iso ang nagtinag kan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo. Ni Rita ti kaalasan. Nga meso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat punumat kaanakan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti dagiti nalagka pa sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Bareng nalakalang ti singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod kaanakan. Oh, dati bakit? Ito ti nasa pulak itag malmalem a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang binto nagbaybayag. Dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra ang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito balay Agpatingga ka lang dita paraangan, Gudaw. Nay, adaman na dait mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kun na kita tapno saan ngagsisinukat. Umay danto alaan na kita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay. Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat kada sa unday toy. Iso na lang, ti customer mau. Saan ba ta? Naira na laeng ang nabati na kita. Napick upon na kita'y daduma. Ay, isardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpig sa to'y pagsapulak. Kaslani ka mo tagpampanuno tabakbakitan. Naitala kayat mount ti masursurot. Agruam kami tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan Gudaw? Apaan na kan? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak matami na kayat mo. Ang adulat tamot ti may bagam asan anasaya at tsakon amaw ti pagluglugara. Di husto ti atap kaw. Apam marang lang na tapanagdadait mau. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mau. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mau. Ay narita, adon atawan tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Huwag sasaw ka.
Kaslay di kalman lang nga napasamak dagit ang ibagbagam. Di ore man 50 atawon tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti tinapalabas mo. Dahito ito yung sapatos mo, Berta. Ay naagyaman nakgudo. Kunaklakit din no jakon mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man hindi agdait. Wain, amangan no maudin dahito. Isardeng kong tiagdait. Taumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak dahita. Anya, ay so sayang mo't sapay nagpigsa. Ay unay mo't ni Rita. Di pa ila nakalipat nga aging gaita. Wan nga raw, makao mga rudan tikas di nga ugali na. Malang nga rod gudo, panawan kan tama nga numasang petanak dito di asawam. Jak lakit di kayat ti guba. Agyaman akmanan. Imbag sa nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan ta tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan ka na kayo. Taninanang mutan ti adda ijabangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil sa inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakatalikod ak labasik. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. May sama tamam. Kaya na mo. Ay na, talaga gayam nga awan nagbaliwan yung nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itanti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti da ito akin alakay ikaw. Maaramin ko pa'y ayabot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bakat kayon. Ngam kasta pala ti pagap-apaan nyo. Nakayumot nanang, lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanam yun kanilipat, tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kaditi dayta a foreigner? Nabayagan ngagchat kanyak da ito'y kaanakan. Ngamjak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kun may saubing pay da ito'y. Amangan ko nak no paglulukwan naklaang iso nga inaram nak. Naggasat kayon ngay? Nagpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie. Kuntakak ti kasinsin ko iti syudad tap nadakadwayo. Nakasarita kunti kasinsin mo. Imbanugot nga ijayak pa ilang agnaad bayat ti panagururay ko. Ay, nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Anyalangan kay tiar aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga min pag-imunan ni nanang atatang. Awan mo't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon ay tainam. Amo lang amin kahit adyak mo't inayat iday. No din ako masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kao. Tatang? Di husto pa'y lang di kunak. Nga dapay larik nam iti da bertago daw. Umaak nga minay na makangkangag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbutungak iti espada da iti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kag may sa. Tatang, papanan nyo nga eh. Gudaw, agsubli ka! Tunay, kamatam dyan, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumat laday jay. Ayan ni tatang mon ngay. Di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di umot ngamin inggatangan idi di cellphone na. Amangan no usaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak inggat-gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabos ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay di tunay. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Amangan no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila'y bagbagayo. Uno saan? Amangan no napan dya balay da berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kay mabain. Apay ko maamapan ijay ngay. Tilat atapan nyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni, anyat masapul yun na narita?
Adda ni Antim agaramping trima. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay, kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon da nana. Ada, amok nga awan formal break up day. Amok ka delim-limod na kanyak. Traidor na diyang Antem. Sarampiting nga bakbakatan. Ala, saan na pud no day ta nana? Ha? Ni, adandaan ti nana. Ha, nasaya at mat. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha? Ala, insangpot ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo. Ha? Foreigner? Ada boyfriend na foreigner? Wala na. Kas makita yung mat. Aday tadan. Sumungad tan. Ay, sige. Mapanak mo tan. Agawid akaun. Ay, nagregat ka ayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sa awak. Kanore dyan ako. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko ala ay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kon nga gimon. Promise. Nauma akaw niti kinaman nangimon mo abak-bakatan. Payat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagi mo naktupay ure sinaanak taon. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar di ti balay. Di na kon lapdan amapan i-gestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam ama pang kay-gestor. Sana kon nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway nga agbalbalayo. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kon nga gimon. Iwaksi kon daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kuana. So ba't siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ba, ti puriner apaki asawaan? Ala, agsinatan, ta sumapul ka mat ti puriner. Si kamat, di ka lama angawin lakay. Kung kunaklaan mo't, Bakbakitan ka lang haruday, ngam kastapay la ti pampanunutag. Sorry ka din. Ay, wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalaangay, mabainak la amapan. Kalpasan ti kasdyang inararamid mo, naposkol pala ti ropa, mapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta O di sa anak ko pagura. Ay na, naggasat kan Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray, bakit kan nga madapay lang naggusto kang ka? Kapuriner pay. Saan lasyak ti inaram da abakot, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ten nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamutan iti mabiig. Kat numalpas ti kasarda. Ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan uray siya. Alaan nakton ti asawa kay jay abroad. Panawan da kan. Ala di kay tumang liplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabas. Mababainak ka da kayaw. Ala, lipatan mo na jay Rita. Basta siya naragsakak. Taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat. Sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot Rita. Katado pa ti aramidon tayo bangkag. Siguro, no sana si Kati nakagasat ko. Nakasapulak mo't iti poriner anak yasawa.
Anya manan day nga ibagbagam. Ada manan nakitam ket apalam manan. Nagmayat nga menen ti biag da berta ken mela. Baknang dapayan. Nasingpet nga may nagidya at tao. Isa napintas mo tinagbalinan ti biyagda. No napintas nga min ti ugalem, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim-imunam. Isudan tinapintas ti biyag na ita. Ay, awan nga rod makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakak lat tama ta sikat tinakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Ni godo mo, tila ibagbaga naman ay. Katakpay sumat, agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso anaadan tayo ti anak. Agyaman nak godo lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot to ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita. Tinungpal ko nga rod ti kari kita sawak ket nagbalbaliwak. Ket ita naragsak kami nga agdandan na, tasan kami nga agapapa. Alakastan, tigayem mo, Rita. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, da ita pakasaritaan ti may sakabsat, dito drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa.